Zdravo, ja sam Milena i u ovoj lekciji ćemo iscrtavati zanimljive figure, složene figure. Za to su nam potrebne petlje, ali u okviru samih petlji. Detaljnije o tome u narednoj lekciji. Želim ti uspešan rad. Zdravo! U ovoj lekciji ću te naučiti kako da nacrtaš komplikovanu zvezdu. Zapravo, naslov je komplikovanija zvezda. Šta se od tebe upravo očekuje? Pa očekuje se da nacrtaš ovu crvenu zanimljivu zvezdu sa još nekim mnogouglom koji se nalazi unutra. Hajde da pokrenemo, dakle da prikažemo primer šta je to što ja očekujem da uspeš nakon ove lekcije sam da uradiš. Pokreni primer i voila, evo ga. Pogledaj šta bi trebalo da uradimo, jako je zanimljivo. Ako analiziramo šta se dešava ovde, dešava se sledeće. Imamo zapravo u suštini, u osnovi, ajmo još jedan da pustimo, iscrtavanje jednog crvenog jednakostraničnog trougla. Dakle, još jednom, gledaj pažljivo. Crveni jednakostraničan trougao se iscrtava i ostavlja za sobom trag. Kada završi to svoje iscrtavanje, kreće se naravno, ajmo da kažemo uslovno rečeno, u krug. Dakle, nakon svog iscrtavanja, nakon zatvaranja tog kruga, desit će se ispred nas, odnosno stvorit će se jedan jako zanimljiv cvet. E sad, ako pogledamo malo bolje, ovaj trougao crveni se kreće, ovdje to deluje kao da je krug u pitanju, međutim, unutra se nalazi jedan mnogougao, i to 20-ougao. Dakle, pravilan 20-ougao. Ukoliko se sećaš, u prethodnim lekcijama smo pričali o tome kako iscrtati pravilan mnogougao. Jako nam je bitno za iscrtavanje pravilnog mnogougla da znamo nekoliko stvari. A to je da znamo dužinu stranice mnogougla, jer su sve stranice kod pravilnog mnogougla jednake, kao što su i unutrašnji uglovi kod pravilnog mnogougla jednaki. E sad, ako su im unutrašnji uglovi jednaki, onda su i odgovarajući spoljašnji uglovi pravilnog mnogougla takođe jednaki. Evo ovako. Dakle, ako hoćeš recimo da iscrtaš pravilan petougao, ovo nije pravilan, liči na petougao, ali bit će dovoljno da mogu da objasnim o čemu ja to pričam. Dakle, kako bismo ga iscrtali? Dakle, iscrtamo ovu jednu stranicu, nakon toga se ovde okrenemo za spoljašnji ugao ovog mnogougla, pa ponovo iscrtamo stranicu iste dužine, pa kad dođemo do ove tačke, ponovo ćemo se okrenuti za spoljašnji ugao ovog mnogougla i tako redom. Zašto nam je to bitno? Pa to nam je bitno da možemo da iscrtamo osnovnu figuru, dakle, geometrijsku figuru koja se ponavlja prilikom iscrtavanja ovog ovde cveta. Ono što se dešava u ovom konkretnom primeru jeste da se sve vreme iscrtava trougao. Šta znamo za taj trougao? Znamo njegovu stranicu koju ćemo sami odrediti kolika će da bude i znamo da će u onom trenutku kada se završi iscrtavanje prve stranice, ovaj kursor koji iscrtava, koji ostavlja trag, morati da se okrene za onoliko stepeni koliki je spoljašnji ugao ovog pravilnog entougla, odnosno ovog jednakostraničnog trougla, a to je 120 stepeni. I to što će se dešavati u unutrašnjoj petlji, zapravo mi ovdje već imamo polugotov zadatak, ovo nam je bilo delimično od pomoći, možemo da ga sklonimo. Dakle, ono što će se dešavati u okviru ovog zadatka jeste da mi imamo jednu petlju i u okviru te petlje imamo još jednu petlju. E sad, ovo što se dešava u unutrašnjoj petlji jeste zapravo iscrtavanje jednog, dakle, samo jednog crvenog jednakostraničnog trougla. E sad, šta mi zapravo radimo? Pa iscrtavamo 3 puta odgovarajuću dužinu duži, dakle odgovarajuću dužinu stranice jednakostraničnog trougla, dakle želimo da se to ponovi 3 puta, da kursor napred ide, recimo neka to bude 40 piksela, evo sada se dogovaramo i zadajemo dužinu stranice i dakle ono što smo malo pre govorili, o čemu smo malo pre govorili, jeste da bi sada trebalo da definišemo za koliko bi trebalo kada se stranica iscrta kursor da se okrene na levo. E pa to je veličina spoljašnjeg ugla jednakostraničnog trougla. S obzirom da je svaki unutrašnji ugao jednakostraničnog trougla 60 stepeni, jasno je da je spoljašnji 120 stepeni. I kao što vidiš, ovde su nam
ljudi iz petlje već pripremili jedan deo koda i kaže, ok, ovo što je, dakle, to što će se iscrtati u ovom narednom segmentu jeste crvene boje, tako da smo mi ovom ovde petljom zapravo definisali iscrtavanje jednog jednakostraničnog trougla, a ovom naredbom koja se nalazi neposredno iznad ove petlje, rekli smo da će svaki od trouglova koji se bude iscrtao biti crvene boje. E sad, u okviru ove velike, dakle u okviru ove glavne petlje, mi ćemo reći našem programu sledeće. Hajde, neka se ovi trouglovi ponavljaju, dakle neka se oni iscrtavaju oko mnogougla koji je, kao što ovde stoji, crne boje i da neka je stranica tog mnogougla oko koga se sve ovo dešava, sad da se mi dogovaramo kolika može da bude, neka bude recimo 10 piksela i s obzirom da je, rekla sam na početku, mnogougao oko koga se ovi trouglovi crveni kreću, jedan 20-tougao, dakle s obzirom da je 20-tougao u pitanju, dakle, šta nam je bitno da znamo, dakle kako ćemo odrediti koliki je spoljašnji ugao? U pitanju je 20-tougao i šta smo rekli? Rekli smo da, kako određujemo zapravo koliki je ugao, spoljašnji ugao kod n-tougla, s obzirom da spoljašnjih uglova ima n, a mi imamo 20-tougao sa kojim radimo, dakle trebalo bi da, a zbir svih tih uglova je 360 stepeni. Dakle, 360 stepeni kada podelimo sa 20, dobit ćemo ništa drugo dobit ćemo broj 18. E pa hajde to da iskoristimo, da sakrijemo ovo i da kažemo da se okreće za 18 stepeni na levo. Ukoliko nismo pogrešili, a da, nešto smo zaboravili, ne da nismo pogrešili, nego smo zaboravili, da kažemo da se sve ovo ponovi 20 puta, jer iscrtavamo jedan 20-tougao pravilan i onda možemo da pokrenemo ovaj program i vidimo rezultat našeg rada. Kao što vidiš, iscrtava se upravo ono što bi se iscrtalo da smo pokrenuli program koji su kodirali programeri petlje. Bravo za nas! U okviru ove lekcije pozabavili smo se ugnježđenim petljama. Tačnije, pisali smo petlje u okviru petlji i na taj način dobili vrlo zanimljive zvezde. Ukoliko želiš da se podsjetiš grananja, dakle, ukoliko želiš da se podsjetiš naredbe if, idi na prethodnu video lekciju. Ukoliko želiš da naučiš kako da koristiš procedure, idi na sledeću lekciju. Takođe možeš da pogledaš sve videe koje smo spremili upravo za tebe i obavezno poseti portal petlja.org.